Wushu Association Ribhoi District ringkat kajing kersyan bat ai mensim ke Meghalaya Wushu Association kelas dang ye kajing yakop ba arsengi haka arpun riu bat arpun yau tarik nailar hamadan ye lekai RCLP School Paham Maulen arpome. Lawan bani mentah nyau kenhun kirang bat thai batbet na kishnang ka them ribhoi bani kini ikanam la adu akani kalempung kani gadi kasin ye kun kabasan ban pelong ye ka district level Wushu Championship. Wan kenang sih kani ke district level mas pesan mo ke pesan district level ini saya kata ke increase sistem jadi layan itu bukan kita ni enam ban perkir dari ngelawan bersedang musim ini madu sudah kasih di sedang adu ini ke klip mak musim ini itu beri betul sistem bagi kuat sisa udang kita ke musim aktif kena sama time riboi berpun bagi seorang kami tu minta ini nasi seni aku katakan ngaruh kan lang ngami keti dan rumah aku arwah tempat mana sini setiap kali ke Kerala ketika Junior National Championship Wushu coba Artway 21 National Wushu Junior Championship gue ini kita udah bertemu Boniface Sadap ini kena ID gue Benison Sadap permi dah Thomas dah dia balik di sini pada ini dia misalnya yang penting itu menjadi di interview tak asli dia permen begini semua misalnya kembali Andra jawab melihat Andra itu belum terlihat isu sa ke asnam les nam adu belum lah hat nang balik ini ne penpau habi de kita kiar ki tapi ke dapat takan ne ngakerpat itu kita ki perlok semblah di sosial media wan nyarap wan penpau lem damta kita ki jinduna habi de kita kiar kai jini ne habi de ki jaka kiba long jaka ka balik kai ban long balong haki woi ki stit ne haki woi ki jaka de na bantai na long tang kini ki jing kwa jing bat pau kane de kubli sibun ne tu balayarap bat balai mensim ne baro ki riu rang ba ki bongam kan mau su ban jer keteng bat kampam ne ya ki seng malang bokher bodon aku ka rikasi jangtia juni baru bodon ko ne ka tang ne yesu haji por ki ba mensua ki bangang la bandej man la sisin si benai ban pen cengan ne ban ayu ne ki snong ki don kan ar kali ki snong de menta ki don tang nyo kali de ka ban kong ka de ka umlim ka ar de ka kuna ka balai ka de ka kanyang berilum ka basau ka de ka pacha ka basan ka de ka muang ka bandriu ka de ka rong alam ka banyau ka de ka impon ka jingmut hi bat kathong hi jongga Ribhoi Wushu Association kalong makan don ru North East Olympic Game ka bansawan ne po Meghalaya jumi telo da ka bangile komne da long kum bangilala banjit ya gi kena jumi na ka thany Ribhoi ban yo ban ai ya ka selection jong ka state bakin yo nikmat ya ka te ka katai ka we long aple ka ti ya ka program jumi ru ne ko pa district